kakvi su problemi nastali? U jednom trenutku se taj švicarski franak nekako odvojio, promijenio i vama je rata kredita narasla gotovo dvostruko. Imate li možda neki konkretan podatak? Kako je u vašem slučaju bilo? Pa ovako, to je bitno za naglasiti da se, pa slobodno možemo reći, skoro pa prevara dogodila na način po 3 osnove. Znate, nije samo jedna. Znači, prvenstveno je u prvom mahu narasla kamatna stopa. I onda se iza toga dogodio još i rast švicarskog franka na međunarodnom deviznom tržištu. Međutim, ima jedan treći element, a to je da su većina korisnika kredita u švicarskim francima ima otplatni način otplate kredita u anuitetima, što vam pojednostavljeno znači da je u tom anuitetu, znači u tom nekom količini novca koju vi svaki mjesec davate banci, se sa povećanjem kamatne stope smanjuje udio glavnice u otplati, a povećava udio kamata, jer je taki njihov bankarski kamatni račun. Tako da mi imamo situaciju da gledajući, znači rata je enormno narasla, u mom slučaju preko skoro 70% od prvobitnog iznosa, međutim glavnica mi se prema prvom otplatnom planu puno manje, slabije smanjuje. Tako da, znači, i gledajući u švicarskom franku sam ja puno manje otplatio franaka nego sam trebao otplatiti prema prvobitnom planu, i još naravno usput zbog rasta franka skoro 60% na međunarodnom deviznom tržištu mi se onda glavnica u kunama drastično povećala. Što konkretno to znači? Koliko je recimo bio kredit? Konkretno znači ovako, ja sam se ukupno zadužio oko 140 i nešto tisuća eura, da danas idem zatvoriti kredit u banci, znači sa naknadom banci od 3%, što banke uzimaju naknadu za prijevremeno zatvaranje kredita, to bi bilo 175.000 eura. Koliko vam je rata bila na početku, kolika je sad? Rata mi je na početku bila oko 6.500 kuna, danas je 10.500 kuna, a u jednom momentu, to je obavezno naglasiti, dok Švicarska narodna banka nije intervenirala na međunarodnom tržištu, bila je prešla preko 11.000 kuna. I dobro, kad ste planirali, kad ste poželjeli ili kad je bilo potreba uzeti kredit, u tom trenutku se razmišlja, dobro, ovih 6.500 mogu vraćati. A što kad se dogodi da to naraste na 11 ili na 10, ista je stvar? Pa ovako, znači, promjenjiva kamatna stopa, sve te neke stvari, imate situaciju da recimo da mi je konkretno mene narasla do 8.500 kuna, ostavio sam ja sebi prostora bio, znači nismo išli skroz na knap, što bi rekli, ali pazite, kad je povećanje skoro pa duplo, pa ne možete toliko kompenzirati, jer računate sa 6,5, a ono dođe na 10,5. Dobro, baš me zanima, ima li evo, nismo planirali, ali ajmo provat 413-335, 413-355 su brojevi naših telefona. Ante u našoj režiji primit će vaš poziv. Jeste li i vi uzimali kredit u švicarcima i što vam to danas znači? Evo, slobodno možete pitati koordinatora za Dubrovačko-neretvansku županiju za udrugu Franak, jer Marko, ja vjerujem da nisu se svi ljudi ni sa ovog našeg dubrovačkog područja još uvijek aktivirali. Par vas se aktiviralo i evo, napravit će, očito idete u pravom smjeru i napravit ćete jedan posao za sve ostale. Dajte, baš me zanima kakva su njihova iskustva, odnosno kakve su njihove neugodne situacije po tom pitanju. Ako ste voljni, poštovani slušatelji, zazovite pa se uključite u ovaj naš razgovor. Marko, vi sad planirate nastaviti dalje i Dubrovačko-neretvanska županija ili dubrovačko područje tek je dio svega onoga što se događa u Zagrebu. U Zagrebu oni planiraju nastaviti dalje i pokušati izboriti svoja prava. Što vi to očekujete uopće na kraju krajeva? Pa čujte, u cijelom ovom priči, znači, prvenstveno zakazale su institucije Republike Hrvatske. I mislim da je prvenstveno važno da tu država prepozna, jednostavno da prepozna da je ona ta koja se treba u cijeli ovaj problem umiješati, treba donijeti pravilnu, jednostavno izregulirati to financijsko tržište, znači način, pogotovo stambene kredite, da oni budu jedna posebna kategorija, da se jednostavno da budu van nekakvih, recimo bankarskih, špekulativnih i raznih drugih
procesa, da to bude jedan proces u kojemu će se znati, ok, možemo se zaduživati po toj kamatnoj stopi i gotovo. Znači ne može ona biti ponuda na pijaci, pa je danas ima više, sutra manje, pa će se to nešto ići gori dolje, razumijete, jer narod, šire pučanstvo, naravno, prvi ja da nismo educirani, ne znamo bankarske tajne i financijsko nam je tržište dosta nepoznato i zato je tu naravno HNB. Jer HNB je Hrvatska narodna banka, samo o ime govori, Ustav je obvezuje na određene stvari i nema se to što raspravljati. Oni su ti koji trebaju zaštititi ovu državu u svakom pogledu što se tiče novca, financija i tih stvari. To je njihova ustavna zadaća, prvenstveno. To im je posao. Zato ti ljudi tamo primaju, ne znam, 15, 20, 30 tisuća kuna. Razumijete, to bi trebalo biti neke sjede glave koje će misliti za sve nas. Ako je to očigledno propustili napraviti. I sad smo mi neki špekulanti, pa mislim što... A što vi očekujete? Vi očekujete sad da će taj kredit preći u eure ili preći u kune? Ili što? Pa čujte, mislim da vi jedno, i to smo u našim zahtjevima, Udruga Franak je to javno objavila i svim institucijama nadležnim i poslala i to je naš stav službeni. Znači, ok, danas, na današnji dan podvućemo crtu i reći, ok, ovo zaboravljamo, od danas, znači, ostatak glavnice u švicarskom franku će se pretvoriti u kune, ali po tečaju na dan puštanja kredita u opticaj. I reći će se, kamatna stopa je toliko i toliko. Tolika je i gotovo. Znači, da se jedno tu podvuče crta ispod toga, jer ovo ovako dalje jednostavno blokira kompletan sustav, cijelu državu, koliko god to neko pokušava minimalizirati taj problem i tako gurno ga na neku marginu. On je osnova cijelog problema, jer naravno kad je 120 tisuća ljudi u ogromnom problemu, to je puta 3 ili 4 člana obitelji, to je pola miliona ili 600 tisuća ljudi radno sposobnog stanovništva, znači okosnice ove države, svaki dan jednostavno širi vrlo negativnu energiju o bilo čemu. Znači, ko će kad vidi ovakvog mene u problemima odluči se ići kupiti stan ili uzeti kredit na 30 godina, kad imamo nesrećeno financijsko tržište, nemamo pravnu regulativu, nemamo siguran HNB, nemamo instrumente da možemo planirati budućnost. Jer u ovim svim stvarima važno je za naglasiti jednu stvar. Ovo se u Njemačkoj nije moglo dogoditi ili u Austriji. Naprimjer, na početku krize je u Austriji, to znam iz prve ruke od prijatelja svojih, da njima kamatna stopa pala sa 3,15 na 2,95. Evo, Marko, daćemo priliku i našim slušateljima. Dobar dan, lijep pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Evo, čujemo vas. Pozdravimo. Jeste li u Švicarcima, jeste? Jeste. I kako je stanje kod vas? Pa stanje slično kao kod gospodina Mišića. Za početak je pozdravio inicijativu Franka i konačno bi pozdravio i hrvatsko sudstvo što je se osvijestilo i što je konkretno što se tiče nas u udruzi Franak presudilo ovo što je presudilo, odnosno što je podiglo tužbu. Ali ovo je tek početak, u stvari, ima tu još borbe dok se nešto konkretno dogodi, je? Ovo je itekako značajan početak i mi smo tu prepoznali nekakvu šansu da se dođe, što ja znam, do nekoga poštenog odnosa banke i klijenta. Kolika vam je bila rata prije, a kolika poslije svih događanja oko Franka? Pa gledajte, ispašće malte ne identično kao što je gospar Mišić rekao, ali negdje se vrtila oko 6400, sad je došlo na 9500. Dobro, otprilike čini mi se kao da svi dijelite sličnu situaciju, bez obzira, evo nisam pitao i nećemo ni pitat kod koje banke uzeo gospar Mišić, kod koje vi, ali čini mi se kao da su sve banke bile otprilike tuda negdje, imali su nekakav skoro identičan dogovor. Pa gledajte, pričajući sa kolegama, prijateljima i tako koji su isto tako u franku, u kreditima u francima, svi su podijelili istu situaciju, odnosno isto mišljenje da su kudi kamo lakše došli do kredita u francima, znači glede uvjeta, nego u kreditima u eurima.
Samo jedan banalni primjer što će se svi sjetiti jer nije davno bilo i što je evidentno u bankama, podatak mora postojati, da je kredit u eurima bio za 1% veći, a da su trebala dva stabilna jamca, znate na što misle stabilna, da rade negdje u državnoj firmi, u odnosu na franak gdje je bio normalno, da napomene, 1% manje kredit, znate, 1% u procentima manje, a nije trebalo dva jamca. Trebalo je recimo jedan jamac. Da. Shvatate o čemu se radi? Da, naravno. Znači, svi koji su dizali kredit svačaju nego što. Da, itekako. Da. Ali recite mi, da li je i jedan korisnik, možda pitao bi Marka konkretno, da li je jedan korisnik kredita u francima dobio kredite u frankama? Recimo da je podigao frank. Evo Marko će to znati. Hvala vam lijepa što ste podijelili vašu priču s nama. Evo nastavit ćemo mi i dalje. Marko, ima li ko? Mislim, ovo je široka tema. Ali da, dalo bi se o ovom pričati. Imamo vremena. Da. Hvala vam. Marko, je li ko dobio novce u francima? Ma naravno da nije, nismo mi franka ne vidjeli, ne samo mi, nego ni Narodna banka Hrvatska, ni banke, ni niko. Da. To je virtualni svijet. Da. Znači oni su jednostavno nešto indeksirali u nekakvom valuti, to je bez veze. Da. Dobro, evo sad krenuli ste, napravili prvi korak, sad idete dalje, nastavljate dalje, spomenuli smo neke probleme s kojima se susrećete i spomenuli smo cilj kamo idete. Što je sljedeća akcija, kako ljudi koji su, evo, kao što je Gospar koji se javio, kako se mogu uključiti, kako mogu biti aktivniji, možda da malo rasterete vas koji ste potegli ovaj prvi korak. Odlično, hvala na pitanju. Znači, ovako, ovisno kako će se razvija situacija i tako, jako puno sam ja opterećen cijelim tim svim stvarima sada, međutim organizirat će se sigurno u Dubrovniku i to će putem medija ćemo biti obavijestiti ljude da ćemo raditi jednu vrstu kao savjetovanja, znate, pozvat ćemo ljude u neku dvoranu i tako, napravit ćemo jednu prezentaciju i reći ćemo ljudima što konkretno mogu napraviti. Pazite, postoje razne situacije da je recimo sa dva klijenta sa sličnim kreditima u istoj banci imaju različitu kamatnu stopu, što nije dobro. Da. I mislim da je jako dobro, znači da ljudi to znaju i da znaju što mogu napraviti, koje mogu dokumente tražiti, poslati, žaliti se kome, kako, banci, HNB-u i tako da je postoje, znači masa nekih alata koji se mogu iskoristiti. Pazite da pa neka si 100 kuna im bude manja rata, pa je i to za ovaj moment dobro. I naravno uvijek je taj moment što nas je više, to smo jači i to je put. Pazite, to je put. Kad planirate ta savjetovanja raditi? To uskoro, ili tako? Uskoro. I u gradu Dubrovniku? Da, u gradu Dubrovniku. Mogu odmah najaviti da će to najvjerojatnije biti u bivšem Kinu Gruž, znači u hotelu Petka. Međutim, moramo naravno ovo suradnje sa sindikatima i tako se hotelom vidjeti i radi prostora i tako i kad je to slobodno i sve. I moram ja vidjeti kad ja mogu, jer jednostavno ovo je, znate, postalo je izuzetno, mijenja se što se tiče situacije iz minuta u minut. Tako da ja ne znam kad će se dogoditi da ću morat, ne znam, hitno poći u Zagreb radi nekih stvari, jer na pomolu su, eto, mogu slušateljima reći, na pomolu su jedne vrlo konkretni potezi koji će se sigurno dobro odzvoniti u državi, tako da ljudi moraju shvatiti da što je prvenstvo je, samo bi im pripomenuo da slušaju vaš radio, da prate medije, da budu tu negdje blizu i pogotovo bi im pripomenuo, ljudi, učlanite se u udrugu Franak, jer na taj način ćete najlakše i do najtočnijih podataka dolaziti, zato što mi putem mail liste, znači svaki član, on ostaje svoju mail adresu u udruzi i onda će on dobijati obavijesti, pazite, znači i ne znam, nekakav poziv, nešto, objavu nekog dokumenta, nečega, nešto, znači će jednostavno svaki član... Može biti u tijeku svega što se događa. Da. Imamo još nekoga pri telefonu, očito ovaj Franak je problem svih nas. Dobar dan. Dobar dan. Jeste u problemu s francima? I to kakvom problemu s francima? Ovom prilikom bi htio dati punu podršku udrugi Franak kao i Marku Mišiću, jer ovo je jedna totalna katastrofa
kako se uopće došlo u ovu situaciju. Ja sam ogorčen na sve naše institucije, uključujući Hrvatsku narodnu banku, uključujući institucije države i političare. Mislim, ovo da se dozvoli da se ovako dođe u ovu situaciju, pola milijuna stanovnika u ovom našom državi, to je stvarno katastrofa. Da. Kakva je vaša situacija? Ili iznos opet sličan kao što je Marko malo prije? Kod mene je iznos daleko veći, ja sam uzeo veći kredit. U mene rata bila 14,5 tisuća kuna, a sad mi je na 21,5, skoro 22 tisuće kuna. Jedno vrijeme čak je dosegla na 27,8 tisuća kuna. Možete misliti, sad računajte 3 godine, otprilike ja vraćam skoro 7 tisuća kuna veću prosječno 7 tisuća kuna veću ratu. Pogledajte koliko sam ja u 3 godine više para dao banci. Komu su te pare pošle? Jesmo li, ili država Hrvatska imala neke da imali ne koristi od toga? Sve su pare se otišle negdje vani. Da. Tako, ono je tako svih naš koji su imali A dobro, bili vi sad, evo, malo prije smo s Markom pričali o tome, bili pristali na to da reču sad podvlačimo crtu, od sutra je taka i taka vaša glavnica, ili vam se čini ko da bi opet rekli ja ipak sam bacio toliko puno para? Što bi radio? Da iskreno reći, mislim, svaka pozitivna pomak bi dobro došao, ali nisam siguran da je i to dobro, jer 3 godine ja sam ogromno, te neke pare sam ogromno dao banci, pa ne znam baš, i ovo je dobro, ako bi se uspjelo i to je dobro, ali ja bi da iskreno reći, ja bi isto volio da se, pogotovo ovi svi koji su imali stambene kredite, da se obeštetu ljudi, jer 3 godine nisu 3 mjeseca, nego su to 3 godine puta 12 mjeseci. Trebalo je stvoriti te pare, da su posuđene, isto ih treba vratiti nekome. Tako, i da spomenem moju glavnicu, ja sam baš prije mjesec dana pošao na banku, moja glavnica sad 248.000 eura, pretvoreno u eure, a 6 godina ja vraćam kredit. A uzeo sam 250.000 eura. 2000, da. Znači 6 godina vraćam kredit, na istom sam mjestu nisam ništa vratio. Samo to. Hvala vam lijepa što ste podijelili ovu priču s nama, Marko, ovakvih priča u gradu, a u Hrvatskoj bit će toga još puno, jel? Naši su podaci totalno poražavajući. Totalna katastrofa, totalna. Znači ovaj gospod koji se javio, uspjeli smo evo tu iz njegovih riječi shvatiti, njegova je glava ipak iznad vode. Pazite, on ipak vraća. A što ako ne možeš shvatiti? Što se onda događa? Ili koliko je bilo zapljena, koliko je bilo oduzimanja nekretnina, ne znam nija i sve ostalih? Ama bilo vam je to svega. Znate, to je jedan problem koji je tek izlazi na površinu. Vidjet ćete, to je katastrofa. Kakvih sve ima situacija, osobnih priča ljudi, to je katastrofa. Marko, hvala lijepa što ste svi zajedno otvoreno krenuli u borbu za svoja prava, podrška u tom smjeru svima vama koji se borite u udruzi Franak da ostvarite svoja prava. Koordinator za Dubrovačko-neretvansku županiju za udrugu Franak je Marko Mišić i on je bio naš današnji gost, ali čuli ste i ljude iz našeg grada, iz našega kraja koji su slično kao i Marko uzeli kredit u švicarcu, vraćaju ga, evo rekao je gospar, bila je rata 14,5, da je došla negdje do 27-28 tisuća u jednom trenutku. Ne mogu uopće ne zamisliti kako je to uspjevo vraćati, ali svaka čast kad je uspio. Marko, hvala lijepa i veselimo se novim informacijama iz udruge Franak, posebno ako budu ovako bombastične kao što je ova prva bila. Pa hvala vam što ste me pozvali. Čujte, mislim da se jedna knjiga otvorila i da će se sad jednostavno će se neke stvari morati u ovoj državi poravnati i morat će se jednostavno donijeti određena regulativa, morat će se znati po kojim će se pravilima igrati. Jer ovo je, znate, ovo jednostavno čim nema pravila igre, nije to. Hvala lijepa. Hvala vam.